аввалан салому алайкум бародарони азиз. Ҳамин деҳае ки шумо мебинед солҳои зиёд аст, беқувваи барқ аст. Ин деҳа деҳаи Саркокул мебошад. Дар ҷамоати Чӯбек ноҳияи Мир Саид Али Аҳмадонӣ мебошад. Хай бародарон мардум аз маҷбурӣ дар ин ҷа зиндагӣ мекунанд. Ба хотири гову молшон қувваи барқ надоранд. Шабҳо ба чароғи шам зиндагӣ мекунанд. Ина бинен ҳамаша. Ина бародарони азиз, давомша бинен. Ина як қисмати дигаш. این قشلاق با سه گروه تقسیم میشه. قشلاق پایان، قشلاق بالا، تیغه عرب. اون تیغه عربش در او پره. ای بارم خونه اینه که نمیتوانم متاسفانه تپه هسته. اینا برادرها سالهای زیاد میشه که قوای برق نداره. یا 50 سال ممکن زیاد شوه. مردم با چراغ زندگی میکنه شام. این یگم کس اگر بگه نه دروغ میگوی، این خودت بیا ببین. деҳаи Саркокул, ҷамоати Чӯбек, ноҳияи Мир Саид Али Аҳмадонӣ.